Sina i Svetog Duha. Amin. Čuli smo, braće i sestre, priču ovu i o njoj Gospoda, koji naziva rod onaj, a naziva ga i danas kroz crkvu svoju rodom pokvarenim, nevjernim i preljubotvornim. I onda, braće i sestre, kao i danas, Gospod u crkvi svojoj svete prisutan trpi rod ovaj pokvareni i preljubotvorni. S tim što je današnji naraštaj još pokvareniji i još više sklon preljubi. I vidimo danas zabrinjavajuće razmjere te pokvarenosti i velike spremnosti na prevaru i na preljubu. Vidimo da pucaju i oni odbrambeni mehanizmi za koje smo mislili da mogu da izdrže pritisak preispodnje, pritisak podnebesja. Mislimo ili mislili smo da je to samo pitanje podzemlja, da je to stvar mračnih krugova. Mislili smo da se time bave samo ljudi skloni kriminalu. Mislili smo da se time bave i da su u ta polja uključeni samo mafijaški krugovi. Mislili smo da je to ostavljeno vješticama, vampirima, vukodlacima, koji žive tamo negdje daleko i koji sa nama nemaju ništa. A to je, braće i sestre, velika zabluda, velika predrasuda. I evo danas vidimo, ko hoće da vidi, da se svijet u koji smo mi itekako uključeni i kome dajemo veliki danak i srca i uma i volje, velika i redovna isplaćivanja, braće i sestre, vidimo da mu se sve više duh projavljuje onakvim kakav jeste. Vidimo, braće i sestre, da je duh ovoga svijeta, duh Antihrista, duh Satana. I to će sve više, braće i sestre, da bude očigledno. Čak i oni koji odvraćaju svoj pogled da ne vide, iako već srcem slute da nešto nije u redu, da se nešto strašno sprema i nadnosi na našu zemlju, nad naše živote, nad naše porodice, lakše nam je da se sakrijemo i zabijemo glavu u pijesak. A oni, braći i sestre, koji hoće da vide, imaju šta da vide. Vide kako se iz dubina adskih sila demonska sve više šeta po našim gradovima, sve više ulazi u institucije državne i uopšte društvene. Vidimo taj duh demonski kako se nekako odomaćio, braći i sestre. I ima ga na mnogim mjestima. Danas, kad pogledamo, ima šta da vidimo. Vidimo da ga ima u svim sferama društvenog postojanja. Vidimo da ga ima i tekako ima, braće i sestre, u filosofiji, pogotovo tamo. On tamo vlada. Svaka misao odvojena od bogomislija pripada njemu. Vidimo, braće i sestre, da ga ima i u tim naučnim krugovima i da veliku zloupotrebu čini na štetu i oni koji pronalaze
koji se koriste neblagosloveno sa njima. Vidimo da ga ima sve više i u vaspitanju, braće i sestre. Vidimo strašan, strahovit pritisak na mlade dječje umove, na mlada dječja srca. To je danas, braće i sestre, više nego očigledno. Strašna agresija i duhovno silovanje, braće i sestre. Da ne govorimo sad o bujici razvrata, o ogromnim razmjerama onih koji su bolesni od bolesti zavisnosti, svih oblika. I ima, braće i sestre, šta da vidimo? Vidimo da je planeta u nekom strašnom plamenu. I ovi požari koji se pokatkad javljaju, i ova voda koja se izliva iz svojih korita, i zemlja koja sve više puca i trese se pod strašnim pritiskom, braće i sestre, jer i ona to nosi. Sve su to, braće i sestre, znaci da nešto itekako nije u redu. I zato je ova evanđelska priča vrlo važna i dragocjena, jer daje novo svjetlo, braće i sestre, i daje tačnu dijagnozu. Jer odrediti dijagnozu savremenog društva, bolesti savremenog čovjeka, ono što pokušava savremena psihologija i psihijatrija, potpuno je nemoguće, braće i sestre, bez uvida u duhovnu realnost, u duhovnu borbu, braće i sestre, i u njoj postojanja demonskih sila. Evo i ova evanđelska priča. Sam Gospod govori o rodu nekom. Ovaj se rod, kaže, ničim ne izgoni do molitvom i postom. Koji je to rod, braće i sestre? Jesmo li se nekad zapitali? Koji je to rod? Ima rod preljubotvorni i pokvareni. To je naš rod, ljudski rod, čovjek. Ali pod čijom silom i dejstvom se pokvario, braće i sestre? Koga je pokvario? Koga navodi na blud i na preljubu? Ovaj drugi rod, o kome Gospod govori da se ne izgoni, se molitvom i postom. Taj rod, braće i sestre, to je demonski rod. Zapamtimo to. Đavolski rod. Satana i njegovi angeli. I treba znati, braće i sestre, da ne možemo da riješimo naše probleme, da ne možemo da riješimo glavna pitanja, pitanja života i smrti, bez uvida i bez saznanja da postoje đavoli, braće i sestre, demoni. I upravo se po tome vidi njihovo silno djelovanje, jer se danas o njima vrlo malo zna i vrlo malo govori. A ne zna se i ne govori zato, braće i sestre, što vladaju ljudskim umovima. I takvu su poziciju sebi obezbijedili da i samo mali broj ljudi, zabrinjavajuće mali broj ljudi, i to isključivo u crkvi pravoslavnoj, prepoznaje. Ali ti ljudi prepoznaju i veliko ropstvo, braće i sestre, u kome se nalazi skoro čitav ljudski rod. Čak i mnogi koji se nalaze u crkvi našoj, mnogi od onih koji su primili sveto krštenje, braće i sestre, odrekli se Satane i poklonili jedinom istinitom Bogu, Otcu i Sinu i Svetome Duhu. I oni, braće i sestre, nisu odolili pritisku i opet su ušli u savez sa Satanom i sa demonima. Opet su demoni ušli u njih. Mnogi, braće i sestre, od onih koji su kršteni, opet su otvorili vrata svog srca i
i đavo je ušao u njih. Ako je Gospod danas istjerao demona, braći i sestre, ako je rekao čime se taj rod izgoni, on na taj način traži od nas da postavimo pitanje, ako je već ušao, kako to ulazi u nas, na koji način ulazi, ako znamo kako se izgoni, na koji način ulazi u nas, braći i sestre. Demon, braći i sestre, on se nalazi u svim ljudima koji nisu primili sveto krštenje, u svakom čovjeku, pa i u onom tek rođenom djetetu koje mi vrlo često nazivamo čistim i nevinim, jer nemamo pojma o duhovnom životu i o padu, pa mislimo da ćemo ga našom ljubavlju, majčinskom, očinskom ili bilo kojom drugom očistiti. Ne, tvoja ljubav, iako si majka ili otac, nije toliko snažna da sprži ono sjeme grijeha koje je on naslijedio i koje je ušlo u njegovu dušu od trenutka začeća, jer je začet u grijehu, ima bolest u sebi i đavo je od tog trenutka u čovjeku, sve do tajne svetoga krštenja, braće i sestre. I tek u krštenju đavo se izgoni silom Hristovom, koju samo crkva pravoslavna ima, i srce tog djeteta se oslobađa i u njega se useljava Bog, to je plovio Duha Svetoga. S tim što treba naglasiti, braće i sestre, ako se ne budu poštovali zavjeti svetoga krštenja, ako se ne bude poštovala crkva, koja nam je od trenutka krštenja majka, kako uče sveti oci, ne tamo neka zgrada koju treba povremeno posjećivati kao muzej, ili kao neku kafanu, ili restoran, onako nedjeljom da se dotjeram, pa da prošetam i svratim. Ne tako. Tako se majka ne obilazi, pogotovo majka crkva. Bolje je preskočiti rođenu majku, nego majku kroz koju smo postali djeca nebeskoga Oca. Zato, braćo i sestre, kogod majku ne poštuje, kogod crkvu ne poštuje, ko se prema njoj odnosi nemarno, u njega, braćo i sestre, postepeno opet ulaze demoni, jer dom srca očišćen da bude hram Božji. Ne vršeći bogosluženje, braće i sestre, ne služeći Gospodu redovno, precizno, onako kako nas Gospod kroz crkvu uči, ostaje prazan. I malo po malo demoni koji su strašno bijesni, braće i sestre, što ih je Gospod istjerao iz nas, oni gledaju na sve moguće načine, a ima mnogo načina, to nemojmo zaboraviti, mnogo načina, danas mnogo dobro razrađeni, braći i sestre, da se đavo opet useli u čovjeka. Zato je mnogo važno da to znamo, braći i sestre, jer ako ne znamo, onda teško nam. Mnogi danas, vidimo to i sami, nalaze se pod strašnim pritiskom demonskih sila. Ako hoćemo da se oslobodimo toga, moramo ga prepoznati, braći i sestre. Moramo to nazvati tačnim imenom, pravim imenom. Neke stvari moramo, braći i sestre, nazvati i obilježiti pravim imenom. Evo i ovaj otac, on kaže za svoje dijete da je mjesečar. Mi danas kažemo neurotičar, depresija, psihoza, ono što nam je savremena nauka nabacila da znamo. I razne dijagnoze se postavljaju. Tako ljudi dođu pa govore svoje mišljenje. A Gospod, braćo i sestre, čuje on tog čovjeka, tog oca, ali nije potvrdio njegovu dijagnozu,
Nije rekao da, on je mjesečar, pa zbog toga skače u vatru i vodu. Ne, nego ga je pozvao da ga dovedu uzdahnuši, što prebiva u rodu i sa rodom preljubotvornim i grešnim. I rekao demonu, braćo i sestre, nije zaprijetio mjesecu, nego demon koji se sakrio iza mjeseca i nazvao to mjesečarenjem, a ne pravim imenom, đavoimanošću, rekao demonu da izađe iz njega. I tog trenutka izađe. Tako, braćo i sestre, i mnogi od nas nemaju probleme ovog ili onog tipa, nego je đavo u nama, braćo i sestre. Đavo je u mnogima od nas. Ali to nije razlog za očajanje. Naprotiv, to je razlog da priđemo crkvi, braćo i sestre, kao što je ovaj otac prišao, na koljenima, braćo i sestre. Ne možemo doći u hram na visokim štiklama. Šta očekuješ, đavo imana, sestro ili bratu? Kad ulaziš u štiklama ili ko zna kako namontiran, da te Gospod tako iscijeli, je to izraz pokajanja, ili to svijest o bolesti. Kako ćeš ustati sa koljena na štiklama? Zar se nećeš polomiti i pasti na glavu? Kako ćeš metanisati sa štiklama? Kako ćeš napraviti jednu pa drugu metaniju u uskom odjejanju? Tako, braćo i sestre, ne možemo da se iscijelimo. I demon se samo sprda sa nama, a njemu je to omiljena igra, da se sprda sa ljudima, da ih ismijava. A najbolji ambijent za to jeste hram Božji, da ga dovede u hram i da se tu sprda sa njim, da ga dovede ovdje ispred oltara Božjeg, da ga dovede ispred lica samoga Gospoda i onda da mu okreće filmove svjetske i grešne i strasne filmove. Stojimo ispred Boga, tik ispred njega, braćo i sestre, tik ispred Spasitelja i Iscelitelja, a mi umom ko zna o čemu razmišljamo. I tako se đavo naslađuje. Ili da nas dovede u hram, pa da nas nagovori đavolski zlobno, da se pričestimo, braćo i sestre. Pa onda tako pričešćene, odnosno one koji su primili svetinju u sebe, da nas odvede da griješimo. Strašno da griješimo. Da bludničimo. Ili da, ne znam na koji drugi način, da ulazimo u preljube. Ili kao jedna sestra da okrećemo šolje. Da smo hrišćani okrećemo šolje. Ili da se bavimo nekim okultnim radnjama. Da se obraćamo nekome koji je potpuno, braće i sestre, suprotstavljen Duhu Božjem i Crkvi Božjoj. I tako pravimo u svom srcu, braće i sestre, strašne pukotine u koje se useljavaju nečisti duhovi. A treba znati, ne to nas sveti oci upozoravaju, nego mi ih ne slušamo. Poslije svetoga krštenja, braće i sestre, ako nastane pukotina u blagodaću sa stavljenom srcu, veliki napor je potreban da se stanje počne popravljati, braće i sestre. Veliki napor, oni to nazivaju izlijevanjem krvi. I zato mnogi od nas, mnogo sagriješivši poslije svetoga krštenja, pa pokušavajući da vrate mir u svoje srce na jedan površan način, licemjeran način, sa štiklama ili na neki drugi način, a treba pepelom da se posipaju i u crnini da budu, od glave do pete, da im se samo oči vide i otvor za nozdrve, da ne umoru prije nego što pokajanje prinesu. Zato, braćo i sestre, i nema mira.
Zato mnogi od nas ne nalaze mir i spokojstvo savjesti, jer nisu prinjali pokajanje kako se traži od njih, jer su mnogo sagriješili pred Gospodom. Naš narod, braće i sestre, je mnogo sagriješio pred Gospodom i dan danas mnogo i strašno griješi. I zato moramo da primijetimo da sve ovo što se dešava se upravo zahvaljujući našem grijehu i tim strašnim rasjelinama i pukotinama u našim srcima, na našem narodnom biću. I zato, braći i sestre, sve više vidimo demone oko nas. Vidimo nedavno na ovim reklamnim panojima sve više đavola, braći i sestre, sve više neki đavolski likovi. Uopšte više nije strašno vidjeti demona naslikanog, koji poziva, koji nudi. Sad se to još uvijek provlači kroz taj marketing i vezuje za određeni proizvod. Ali sve više vidimo da proizvod i nije toliko važan koliko vi koji ga navodno reklamirate. To su, braće i sestre, strašna znamenja. Jer šta se nalazi u srži narodnog bića kad mu je spoljašnja projava takva? To znači da je demon dobro ušao, braće i sestre, u sve nas, u naš narod, a ušao je ni zbog čeg drugog, do zbog toga što smo se odvojili od crkve, što smo se ogriješili od zavjete svetoga krštenja, ako smo kršteni, ili što se još uvijek nismo krstili, zato što se protivimo našoj crkvi, zato što se svađamo sa našim episkopima, sa našim sveštenicima, zato što gonimo crkvu, zato što ustajemo na nju, zato što hoćemo da sudimo crkvi, braći i sestre. I direktna posljednja, i zato što opravdavamo strašne i sodomske projave grijeha. Mislimo na čedomorstvo, braće i sestre, koje smo opravdali i stavili svoj potpis na taj satanski akt i time sklopili ugovor sa njim, zato što smo odobrili i poklonili se sodomskim paradama, braće i sestre. Prihvatili, poklonili im se, priznali i to sve, to dobro da zapamtimo, to sve, braće i sestre, otvara vrata za još silniji upad demonskih sila, zbog čega se sve to i radi. Jer to je strategija podnebesja. Krči svoj put, braće i sestre. I zato upravo posle ovih dešavanja, odnosno savijanje koljena pred silama podnebesja, procesi su počeli da se ubrzavaju, braće i sestre, i usložnjavaju. Vidimo sve veću drskost, vidimo sve veću oholost ovoga svijeta, što se posebno da primijetiti. I uvijek se odnosi na odnos svijeta prema crkvi. Čim đavo, braće i sestre, odnosno duh đavolski, to je đavovi, uđu u ljude, uđu u društvo i povežu ga, odmah se okreću protiv crkve. To je, braće i sestre, nepogrešiv znak da je u pitanju demonski duh. Posebno kad krenu frontalno na episkope, posebno kad se okrenu na monaštvo i na manastire, i treba da znamo, braće i sestre, da su sledeći svi oni koji su odani istinitoj vjeri. Tako da znamo i ovi procesi koji se danas odigravaju nisu prvi put viđeni i mi u crkvi odlično znamo ko stoji iza njih. Ali znamo i to, braće i sestre, evo i današnje evanđelje nam to govori i nudi. Znamo i zbog koga se crkva goni. Zašto crkva smeta? Zbog čega? Da se možda ne upliće u ekonomske poslove i planove. Da ne smeta, da nije negdje u tim sferama konkurentno.
da se ne bavi nekom proizvodnjom, da nema neki proizvod ili neke cijene povoljnije. Ne, braći se, pa zbog čega onda crkva smeta? Šta onda nije u redu? Zašto smeta kad mi navodno nemamo dodirnih tačaka? Smeta, braći i sestre, zato što je prisustvo crkve uvijek prisustvo pravoslavne crkve. Jer druge crkve, braći i sestre, mogu da postoje, ali one nikome ne smetaju. Nikome. Za nikoga ne predstavlja opasnost. A pravoslavna crkva, braći i sestre, jeste prisustvo samoga Boga na zemlji. Prisustvo nebeske, netvarne svjetlosti. I đavo to odlično zna. Đavo, braći i sestre, ništa drugo ne vidi sem tu svjetlost. I nje se strahovito plaši i boji. I zato, kad uđe u svijet, on ga uvijek puška na crkvu. I danas, braći i sestre, isti je motiv, isto porijeklo, isti uzrok savremenih gonjenja i ovih opštih i pojedinačnih koje svi imamo u duhovnoj borbi, u borbi protiv strasti i demonskih pomisli. Đavo napada na crkvu jer u njoj vidi Boga. A i mi ga, braće i sestre, vidimo danas ogromnu vlast koju ima kao Bog prema svim duhovima, braće i sestre, i prema svijetlim i prema crnim, nekad svijetlima, danas crnim duhovima. Oni se, braće i sestre, potpuno pokoravaju njegove volje. Kad Gospod, i to kao čovjek, Bogo čovjek kaže demonu, iziđi, on odmah izlazi, braće i sestre. Tu nema nikakvog prepiranja, nema nikakvog protivljenja. Tako i mi da znamo da je crkva Božja moćna, braće i sestre, da je moćna i jedina kadra da nas iscijeli i da istjera nečiste duhove iz naše djece, iz nas samih, iz našeg naroda, braće i sestre, ali pod jednim uslovom, da se kao narod u atmosferi pokajanja, bez štikli, bez kravata, na koljenima, braće i sestre, poklonimo pred svetim oltarima, pred svetim kivotima, u kojima naše pokajanje čekaju sveti oci, da primimo blagoslove od naših episkopa, neki na koljenima, jer su im se protivili i na taj način protivili samome Gospodu i kroz to svoje protivljenje otvorili vrata te đavo ulazi u škole i na fakultete. Teškom im dušama, braće i sestre, zbog čije drskosti i neposlušnosti crkvi đavo ulazi i mlade duše rastrže i kolje i krvi im se napija. Vidimo već vampire koji još neko vrijeme hoće da ispijaju sokove, ali su željni, braće i sestre, krvi naše. Zato, ako hoćemo, ne moramo, ali ako hoćemo da se iscijelimo, braće i sestre, od bolesti, od prisustva demona u nama, mi moramo, nema drugog rešenja, moramo se vratiti crkvi, braće i sestre, postom i molitvom, ne kako hoćemo i kad hoćemo, nego onda kad dođe vrijeme za to, kad dođe vrijeme za post, da se posti srijedom i petkom. Evo i sad je u trajanju bogorodični post. Obavezno da se posti i on i sva 4 posta, braće i sestre. Ako hoćeš da te demon napusti, a ako nećeš da postiš, ako nećeš da učestvuješ u sabornoj liturgijskoj molitvi, onda nemoj ni da se nadaš miru, nemoj da se nadaš spokoju. Očekuj veliki pritisak demona koji jedva čeka da se useli u tvoje biće i da zagospodari tobom i da svojim prisustvom razgori adski plamen u tvom srcu. Zato, braće i sestre, poučeni evanđelskom pričom koju danas čusmo,
vratimo se crkvi u kojoj nas Gospod čeka i iz koje nas Gospod trpi kao pokvarene i preljubotvorne. Vratimo se sa pokajanjem i sa spremnošću na trpljenje, braće i sestre. Ne da se iselimo za dan ili dva, nego polako, postepeno, iz posta u post, iz molitve u molitvu, iz liturgije u liturgiju, sa nadom da će Gospod osloboditi i nas, i našu djecu, daj Bože, i naš narod, i sve narode od vlasti satanske. Jer samo je crkva, braće i sestre, slobodna. Samo u crkvi, braće i sestre, čovjek može da se skloni, da se oslobodi i da živi opušteno, da živi radosno, da živi blagodatno i blažno. Zato, ako smo došli, braće i sestre, ostanimo, ne napuštajmo našu crkvu, bez obzira na razne prijetnje. Ostanimo u njoj, jer je u njoj Gospod, a ako je Gospod u njoj, a jeste, onda su tu i svi sveti angeli, svi sveci Božji. Onda, braće i sestre, sila Božja, svjetlost Božja je tu sa nama i daće Bog i u nama. A ako u nama bude svjetlost Božja, ako svjetlost Božja bude u srcima naših, demon tamo nema šta da traži, braće i sestre. Ako je u našem srcu Bog, ako je sa nama Bog, a u crkvi uvijek jeste, ko će protiv nas, braće i sestre? Ko će da ustane na one sa kojima je Gospod i za koje Bog ratuje i bojuje? Dok smo god u crkvi pravoslavnoj, braće i sestre, Bog će nas štititi, Bog će nas hraniti i odjevati, Bog će nas spasiti, braće i sestre, Bog će nas usinoviti i kao sinove čuvati, paziti i u vremenu i kao sinove, braće i sestre, uvesti i u njegovo vječno carstvo. Carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha. Da umjesto cara, neke velike carevine, ili umjesto da si car čitavog svijeta, da ti pripadaju sve zvijezde i sva sunca, dakle, umjesto svega toga, ona ti nudi da budeš sin Božji i naslednik, sanaslednik Božji.
Zato, braće i sestre, mnogo je važno da ne prihvatimo ništa što je ispod toga. Da ne dozvolimo sebi da u crkvi vidimo bilo šta što je ispod toga. Jer to će za posledicu imati malo poštovanje crkve. A mi, braće i sestre, Gospoda treba da poštujemo maksimalno. Kad kažemo da ga poštujemo, mislimo i da ga ljubimo. Jer znate kako je ružno, braće i sestre, poštovati Boga površno, pored toga što nam je On sebe dao na dar. Kako je jadno, braće i sestre, projavljivati neku mlaku ljubav prema roditelju našem nebeskom. Pa i djeca koja ne poštuju svoje roditelje su za svaku osudu. Kako i tek duša, odnosno čovjek koji ne poštuje svoga nebeskog Oca i majku, crkvu. Zato potrudimo se, braće i sestre, da ne budemo površni u našem bogopoštovanju, u našem življenju po Bogu. Nemojmo da smo neblagodarni, nemojmo da smo nezahvalni, nemojmo da smo nemarni. Upravo liturgija, braće i sestre, baš na ovakav način kako smo se danas sabrali, daje nam tu mogućnost da Bogu zablagodarimo. I to na čemu da mu zablagodarimo, braće i sestre? Na tom najvećem daru. Jer vidite i sami, ovdje nam se nudi samo tijelo i krv. Uzmite, kaže Gospod, jedite, ovo je moje tijelo, ovo je moja krv. To je, braće i sestre, ono što nam liturgija daje. Sad je na nama da vidimo da li nama tijelo Božje treba i krv Božja treba. Vrlo često, braće i sestre, i ne treba. Vrlo često čovjeku i nije do Boga. Nije mu do te zajednice. A to je, braće i sestre, posljedica toga što smo ušli u zajednicu sa protivnikom Božjim. Jer živeći u strastima, braće i sestre, živeći u grijesima, mi primamo duha bogobornog i bogoprotivnog, a tom duhu prisustvo Božje ne samo da ne treba, nego ga se čovjek i plaši. Zato strasni ljudi koji žive u grijesima, boje se crkve, boje se pričešća, boje se blagoslova Božje, boje se krsta Božje, a o svetoj liturgiji, braće i sestre, ne razmišljaju, ne pada im na pamet da dođu, ne pada im na pamet da poste i da se Bogu mole. To su sve, braće i sestre, jasni simptomi prisustva nečiste sile. Zato ako vidimo da u nama postoje ta zatezanja, ta odbojnost prema crkvi, ta nestrpljivost za vrijeme svete liturgije, pogotovo ako vidimo, braće i sestre, jake udare pomisli za vrijeme svete službe Božije, a vjerujem da svi mi imamo to za vrijeme bogosluženja, jak misaoni pritisak, bezbrojne misli i tijelo ustaje na nas, počinje da buntuje i osjećanja se uzburkaju. To su, braće i sestre, sve pomjeranja onog našeg oboljelog bića, onog našeg strasnog čovjeka. I njega treba upravo prinuditi da bude ovdje, jer ovo je terapija i čovjek će postepeno ozdraviti, samo treba da održi taj kontinuitet, da se ne uplaši, da ne posustane, da ne odustane, ni od posta, ni od svetog bogosluženja, svete liturgije. I da traži od sveštenika pomoć, da traži blagoslov, da traži ispovijest i da primi svete tajne tijela i krvi. I sebe će tek onda moći da doživi kao novog čovjeka, kao Sina Božijeg. I moći će punim srcem da prinese blagodarnost Gospodu na tom velikom daru, to jest na časnoj krvi i na presvetom tijelu Gospodnjem.
I takvog čovjeka, braćo i sestre, više niko ne može odvojiti od crkve. Ni mač, ni oganj, ni glad, ni žeđ, ni vrijeme, ni prostor, ni sama smrt, braćo i sestre. Jer tijelo i krv jesu tijelo i krv vaskrskog Gospoda i ko se sjedinji sa njim takvim i sam postaje neuništiv i besmrtan. A ono što je besmrtno, braćo i sestre, jeste ljubav. Ljubav Boga prema čovjeku i ljubav čovjeka prema Bogu. Čovjek koji voli Boga, braćo i sestre, ne može da umre. To je potpuno nemoguće. Jer onaj koga voli i koga kroz ljubav prima jeste besmrtni Bog, a srce je organ ljubavi i ako voli besmrtnog Boga i čovjeka čini besmrtnim. To je tajna ljubavi, ne plotske ljubavi, strast nemotivne koju mi samo doživljamo kao ljubav, to nema veze sa ljubavom. To je jedna obična i jeftina strast. Nego govorimo o duhovnoj, evanđelskoj ljubavi Boga prema čovjeku, a tek onda čovjeka prema bližnjim. To ljubavi nas uči crkva, tu ljubav nam Gospod daje kroz svete tajne i kao maksimalan izraz te ljubavi daje sebe, braći i sestre, kroz sveto pričašće. Tako primajmo tijelo i krv, primajmo ljubav da bismo mogli da ljubimo i Boga i bližnjeg. Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Slava ti Bože, slava ti Bože, slava ti Bože! Blagodarim ti Gospode, Bože moj, nemoj greške, pa da ništa nemamo. Bilo je liturgije,